Z uporabo matematike se morajo učiti biljardne tehnike, to je izziv današnjega treninga. Čebela se bo odbila, res je, v smeri tangente, če ji udarimo štop, čebela nima vrtenja ne naprej, ne nazaj, potem se bo po dotiku odbila v smeri 90 stopinj. Lažje se predstavljaš z kuglami, kakšne kote, udarce, kakor pa če se na pamet učiš matematiko. Po mojem najbolj pride prav pri fiziki, ker ti zelo dosti geometrije. Preštej po naših diamantih razdaljo med kuglama. 1, 2, 3, 4. Ja, in če to razmnožiš na dvojko, kje na dvojki boš cilil? Ja. Znanje v biljardu po matematiki niti najmanj. Mislim, ne vem, koliko je, ampak jaz se čisto nič ne porabljam. Pa zamisel, da bi se matematiko v šoli učili tudi o biljardu? Meni se zdi to super. Bi tudi učenci uživali. Ja, ideja je na mestu, bi bilo seveda treba domisliti in najti ene pametne rešitve in ene pametne teme, ki bi se obravnavale. Učitelj matematike na Nizozemskem s to igro razlaga trikotniška števila, aritmetiko in geometrijo. Maar je moet wel even diezelfde lijn, want nu ben je gaan lopen naar die kant. Zie je dat? Dan zet je je hand in diezelfde lijn. Hey. Ja. Het is de eerste keer dat ik het doe, maar ja, ik vind het wel leuk. Leuker dan normaal. Nou, meestal vind ik het leuker om iets praktisch te doen. Dan hoef je niet alleen te blijven zitten, maar dan kan je ook gewoon staan en iets doen. En gewoon, ja, dan kan je het ook uitvoeren wat je hebt geleerd. Okoli 20 šol že uporablja to tehniko učenja, še več jih je na čakalnem seznamu, da bi pri učenju uporabljali biljardno mizo. Die witte bal daar naartoe speelt, dan gaan ze alle 4 erin.